ديانا خانم نها قالك كرد خورتين كردا كل ألمانيا دبكو باشدار بند هل بجارتنا عنده تدبينا تو تدبيجي قرق أو تشبكن توا دنجي خوبدن كسكا أنجي أزبيم أفتشك لقوري بربجيرو دفرن القور وايا أو من أبي تشتخوازن دنجي خوبدن كي يعني تشي جوار جرينج شنة هرنجا موابطة بس ليه نزيدا يعني ناي فاشيستن بن نزيدا راسي بن نزيدا شبي بن إيه همي إيه دورتي ده يسبيم قال لك باش بن تشتكي كوبو بن راسي قال لك بالكيش از دبينم كرد لألمانيا قال لك دنا في بارتين شاباندنا قال لك بشتفانيا شاباندا كان شو ما وصاي شو ما وصاي از نزانم از نزانم شو ما وصاي بس از نهاتو بخوا بشتفانيا كاسكاد كي راس بله بيتر بالي كاسكاد درم لتصير اوجي باشه از بيم اس بي دي جي يعني قش حسب بيتشر مرور جرينج مرور كار بشتوا بقرن ليه شمال عليك تشابين نظام كاك محمد شو ما وصاي شو ما تشا يعني بسك حق جداية جبركو چالکوان کرد پارتیا چپتا زو سرکتن پارتیا چپ نه یکمین بو کو پارلمانین کرد دیالت دا پارتیا کسکا یکمین بو لبرلین سال نودی دا پارلمانین کرد پارتیا کسک دا سرکتن بون پارلمانتر لی فدرال راسته افتی گوهرتن يعني بارتيين ديمقراطيك بي AFD چونكو نه بارتيك ديمقراطيكه هر پنج بارتي وكرينه ما وقت جواتا كرد لألمانيا في هاوينه جهمو بارتي را بي AFD ما ده پرس شاندن ما قلت ام دخوازن حتى 15 ماها هشت اون برسيفا وان پرسا بدن امی وان برسيفا بلاو بكن د چاپمنیه دا د سوسیال مدیا دا همیا برسیف دان پرس زیاده علاقه وان به مثلا کردی و حمالاتی وی دریوا گریدایی بون آیک همو پارتی آماده نکو وکن خو رفرمه بکن بنابر جوانان بگرن ناوا خو این نه اصل آلمان همو پارتی آماده نکو اکستریمیست ورن قد خكرن اكستريميستري تركا وكمان نمونه چونكو دجمناتيه كردا دكن همو بارتي كيم زده دبيجن بلي زواني كردي هيا جرك خدمتك ورا كرن لي اف مساله ايالات هيا جرك اف بروبلم د ايالات دا ورا چارس كرن درسن زواني كردي و هند شتيدن بپیوندی کردستان و هرمی کردستان و نهاتنا پناورا برسیفی ما دان موان بلاف که تنی FDP دموکراتین آزاد بچک درنگ من برسیفی خود درنگ دان بلاف نکر لی مدید کو ناوا همی پارتیا دا نها کاندیداتین کردا هنه ناوا CDU دا هنه ناوا SPD دا هنه ناوا FDP گرون و پارتیا چپوانی زبان هنا کا شانسی وان باشه هیوی دیکم سرکوین لی SPD وک پارتی سوسیال دموکرات امزانن زیاده جدوستانی ترکا هست که گله کرد رای خو ندن SPD پارتیا خریستیان دموکرات هرچوقا سروک وزیر جوانا و شریگی کوالیسیونه آلیکاری دان کردستانی. وقتا بکرتی که محمد اگر اولاف شولز ببا شورمند آلمانیا بچه مرکل با کرده پرباش نینه لگوری نریناتا بکرت راسته کرد پرانیوسا دبینن ام وقت جواتا کرد آلیکاریا شولز نکن جبر کو شولز دوستی ترکیه وقتا که شولز لهامبورگ اداره دکر سروک وزیر ایالت هامبورگ بو کاملین مسلمانا گلک آلیکاریستان دولتی کاملین اکستریمیست ایک جالی ایران آلیکاری دستینن ایک جالی ترکیه و هن ولاتن عربا ما گلک جرا خواست کو
اف اليكاري ورا قد كرن و لێوی خۆت قسمەتە نەکرد. وان نەبن نەکرد ئەمزانن و ئەوێ پۆلیتیقاک ئادۆستانیا ئیران و گەلێک باش. تورکیە و عربە باژش بۆێ ئەمژێ هەستاکن لێ کاندیداتی کورد ئەسل کورد ناوا ئەسپیدێدا هەنە هەنە. ئەم هێوی دکن ئەو سەرکەوە و ئەم بانگی کووردا دکن و واژێ کاندیداتی دکن. پشتوانی هەموو باش، کوردان گەلێک دکن. سپاس. دیانە خانم لە گۆڕی کوتەدیتیە و دشۆپینی کی دەبە دچە جهێ ئەنگلا مێرکل Ez dibêm perçebûn nav gelê Almanya jî çêbûnij ber Serokwezîr Angela Merkel nema dewam dike. Li gor statîstîk dengên pir narin hew ji taybet partiyekê re em dibên wê koalîsyonek çê bibe. Man sê çar roj em ê bibînin wekî bi ser keve lê em hêvîne wek gokak Mehmetçî got SPD nebûn êgo koalîsyona got çêbû alîkariya Kurdistanê kin alîkariya Kurdê. گەلێک سپاس